Kokborok, 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 Ghi, the Kokthai, Ghi, G-H-E-E, Ghi, Kokthai ni, Gana gini shogun na ikono Kokthai de to Kokborok. And question buzi kenapa? Gini, Kokborok Kokthai to to. Hah? Atau cái tông hình sao thì cái hình sao thì cái tông gì nó có người ta nhìn có tông cái makhon nó có người ta nhìn cái chana nó có người ta nhìn cái nó có sao nó hoàn sự cái này cả tambah cái ghi makhon, chana, doi, matha, apa itu Kokborok tamu negeri. Musuh pun tahu apa ke bawah tahu dari berasa. Pasal nama tu kita naik, tanpa yang awak Kokthai itu, Kokborok kering nana. The beings, Kok, jejarawis nam jago. Apa tu? Borok khoroksa jadi senang. But a group of people borok asa ko senang. Kok tigre asa ini, okay? A group of people borok berhalai reza bishiromoi thangnani bagi kuthum lagi yak baksa fresh ham pami to moman dirawo borok bising borok ni bisingo information no share kare bagi bumi emotion no share kare bagi bumi once man bising tu korok se kuru le na bagi lama na itu preman jara oh lama na itu preman je mani asai phayo that is the language abang kok ayat here communication kok kuning communication play ada mana tahu botok kebangku kuman jalan ayat kayak Dari kuman kena ada, what is that? Termasuk apa? Kukilat. Oh, kukilat seladana bro. Oh, je puma aja kukilat, apa seladana bro? Kali. Hah? Any idea? Hah? Korang tahu kali? Belajar apa ni? Ah, boleh. Okey. Asal. Ku kerja punai. Abang kah? Ku kiri salah. Tapi semua orang mesti kerja mana? Menurut salut. Muito ni bisingo. Muito ni bisingo. Kenapa belajar pungui mana itu? Aku jawab selalu sih, maximum selalu sih. Toh pungman ini represent kayak kalau sound jadi represent kalau toh pungui kan ada kayak contoh misalnya, kok ini, Kokborok ini, Kokborok is the represent correct. Ya, coba. Kokborok kan ini pun selada pun nggak boleh. Tahu lah pun. Oke. Menurut saya bukan anak-anak.
paradise bird ni bung naga. Okay sir. Paradise bird abo to bal saya tu kebama bal ni kau paradise bird ni sada tu. Abo maybe Papua New Guinea ni borong normal tu. Kau mandan tahu kau. Aru tu sekarang. Je naik tu tahu naik tu ku. Berat selama sih. Aku berat selama sih. Okay. Ini jalan bayi buru ini bisingo. Jadi kamu dari mana? Kuat. Tapi jalan no, pungai dorong pun jalan. Kuki pumahan, tola pumahan. Bisiya hango waktu iwawi nai tui thumjak thangpuru tui Kokborok thangpuru tamoko yongla kumana o pungai yongla ro tamo seladana bure awak jada seladana sih. Okay, why I am telling these things? Abang kah, selaro, eba naik tu aku jadi moyur, ciri Kokborok itu tahu gerai ni, moyur no. Oh moyur, kita kalau mau beli ni, kita nak kerja siapa masalah. Oh masalah moyur, seladana boleh. Aku masalah, moyur boleh ke siapa fokus? Kita mau beli. Akhirnya anggar beri dogon si terakhir sama kau ya tuh. Orang hasil itu teman bela beri dogon naik tuh. Oke. Tapi Kokborok itu shui, kau pakai biar ni kan? Shui means what? Shui means what? To write. Shui means to write. Okay, to write. No buzo na bagai kok thai sini baru bisa tomo. Okay, jung shui mani je samu. Oh samu ba jung sini aja. Siapa? Shui na thakang ke je mani namo. What is required to write something? What is that? It is the letter. Heather. Letter no play. The letter ke biar kemana kasar? So shui nani nurungnya gagai. Shui kok kita bagi Kokborok kita. Dud makan ki. Oh kok kita Kokborok beri kemana? Shui kok kita Kokborok beri kemana temani? But why that particular word is in existence in Kokborok vocabulary? You should ask yourself. Siapa itu musuh? Cuma belai analytical mana? Belai analytical mana? Kok kain kaisa masuk analysis kerja mana? Pan bagi kok saya asaikan, boros ini asaikan, terus sama mana asaikan. Oh kok saya asal mana? Guru logik tahu. Okay. Shui kok thai Kokborok tomo, enggak sih orang itu lalu mana? Shui thai itu sini Kokborok tomo money, but we have lost it. Some we have lost it. Awak punya mana? Shui thai or script. Presidio dokumen baru kan. Satu latest je information mana ni? Shui thai Ethiopia ho, Asia ho 8,000 years sekarang ho, digai kelano ni Shui thai mangka 8,000 years. Okay. But that could not have been deciphered yet. Tahu mana decipher kerja ho.
Okay, decipher Klaiman-kha Amtui Kesangku Syuithai-kha Boksa Apa Tejing utama na saya kata Anna Luana by first J poet Binjarabo Aru je script by Sheikh Al-Mani और स्क्रिप्ट ना मोटामोटी डिसाइड करते हैं अब मोस्ट प्रोबेबली अकादियन नॉन हिस्ट्री स्टूडेंट का करा तुमने अकादियन डायनेस्टी नी जो रहा मोस्ट प्रोबेबली ना किसा गूगल पे नहीं थी पॉज रहा बिनी बुफा उनका सार्गन वन उनका बिनी बुफा Ozara very powerful emperor Ottoman. Okay, Mesopotamian history. There is a polyvinyl. Ana is a single civilization here. Okay, single civilization. Koma civilization aro asaika tiga. Kaisa jagao kaisa civilization asaika. Kaisa civilization tega civilization of Morocco. Antibungka. Okay, Kawama civilization aro asesa three. Of history was original namai. The civilization Kokthai. Asai mane Kokborok history bolo once again. Of civilization Kokthai ni bishimo se Tao Hijab, it speaks of a city, the concept of a city or township. Nadi. Ini baru muncul ni konsepnya mengenai asai. City kata mungkin saya civilization ini sahaja. Actually, is it like that? Civilization needs a concept. Abu tambah city by serajak nama kasar. City on tong yaro. Orang civilization. Cukup ya. Kasih oleh kenapa kan? Suka dia apa kan? Abang dia bilang kau ni, kalau langsung dia bang tiap kali sekarang dia korma, dia jentuk kau kalau kita berbayar, jahit. Abang dia bilang jahit pagi.